Hayi, ngiyalibingelela lonke, mina nginguMelani Juma. Indaba yami ngeyokubotshwa ngunkosikazi. Ngibotshwe ngunkosikazi ngithemba sengilomnyaka okwanileyo ngingaya emacansini. So umzimba wami ukuthi sihambe emacansini kuvuma kunkosikazi omkhulu kuphela. Ngingaya kunkosikazi omncane kuyala. Ngingathi ngiyakhulumisana lobabazala ukuthi imuli yami iphenduke egumeni, ubabazala bayala lemuli yami. Ngingalandela unkosikazi wami kubabazala, bafika bengilalise mina lobabazala, ingabe lonkosikazi engilala laye. So angikwazi ukuthi ngiyenze njani, kade ngicela uncedo ukuthi abakwaziyo ukuthi kukhululeka kanjani bekhulule, ngoba unkosikazi wami uyabheja ukuthi yena asoze ekwanise ukukhulula nxa yena ngiyokwaziyo. Saka angikwazi lokuthi ngizaphila njani ngingela muli, ngingahlangani lobonkosikazi. So kade ngicela lami uncedo olokuthi ngithole ukuthi ngisizakale. Kuyezwe ngafika kobabazala, ubabazala futhi sekumele sengidingelwa abantu bokuthi bene bengitshaye, bengilwisane lami. Ngagcina sengifikisa koSabhuku indaba zami zonke, ngagcina ukuthi sengidingelwa amapholisa ukuthi embophe amapholisa efike lawo eyale ethi hayi umuntu lo kumele simgcine kakuhle. So ngithe sengisukile futhi ngihambe kobabazala, ubabazala wangithi buya lenkomo, ngithatha inkomo ngamnika ubabazala ukuthi imuli iphenduke. Wafika imuli yami ngale, wathi umfazi omncane uyasala, omkhulu uyahamba. Umkhulu wangikhona wavuka engekho. Sevuke engekho omkhulu wangikhona bamcatshisa eCheziya. Ngabe ngifona emnyanyeni ukuthi umuntu lo khathesi akatholakali. Bathi ye akatholakali. Ngangiphendula umnyanya ngathi hayi mnyanya, umuntu unjani? Ukhona, usesikolo seCheziya. Bathi hayi isikolo seCheziya njani? Ngathi ye ukhona ikwalapha akhona. Ngabe ngihamba esikolo seCheziya, sasisuka eChurch ePhasikeni. Ngabe siyahlanganisana lomamazala. Umamazala wayesehle ukukhenula igedi. Mina unkosikazi wami ngase ngimbonile. Wayesithi hayi angikwazi ukuthi ungaphi, sengibuza umamazala ukuthi kanti unkosikazi wami ungaphi, kodwa angikwazi. Ngathi hawu liya ukuthi alikwazi njani? Onkosikazi wami bonke lapha bangu-2 babili ngiyababona. Lapha bebabili ngibabonile khona kodwa asibabonanga. Ngabe ngifika kumalume wangikhona, wabefika lemoto, esefikile umalume wangikhona wabesithi yena umuntu lo sephumile ngegedi, sefohle igedi wabaleka. Ngabe ngibuyela mina eGogwe Center, ngabe ngisiyagada imoto, ngabe ngisiya kokhulu wakhe. Ukhulu wakhe wayengani uphathekile, siyahlala lomalume wakhe omkhulu, ngabe ngibachasisela udaba ukuthi kanti kuyathiwa umuntu alimbonile, umuntu limgcinile esikolo seCheziya, limcatshisile, kuhamba njani? Umama ngikwazi ukuthi lami indaba le ngiqalisela lami ukuyizwela khona, ngona sike sizwe ukuthi indaba yangikhona ihamba njani. Ngabe ngikhulumisana labo umalume wangikhona, wabephuma embhekezela lonkosikazi wami omncane. Wabembuza ukuthi wona le nto ekhulumekayo iliqiniso yini? Unkosikazi omncane wakhuluma ukuthi le nto iliqiniso sibili. Mina ngithi usisi athini akhulule ngiyehlala endodeni. Isehlalisana endodeni. So yindaba yangikhona ekhona engani ilohlupho.